Kublai pi baro shkatup khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Ka Sarkar Meghalaya kan sya ka jingti doyong da ka jing start ka juk menta nadu menta usnem. Menjur ka JHADC ya ka mangtengka baduna khat ar klur tam. Penlong street play ka Office District Tuberculosis Officer ban pensmutu halor ka jing pang TV. Ban bu jingkili ka Joint Action Committee soyong mano badai riu klau. Tementang ini apaj ki khubor ki ba khambania. Ka Sarkar Meghalaya kan sa sya ka jingti doyong da ka jing start ka juk menta nadu menta usnem. Hakabay de bat kani Menteri Rangba ukonrat ke sangma ulayatho. So as mentioned, I have stated the steps that are there, and already we have prospecting going on as we speak. It is not possible to give a definite timeline, but the process is moving very fast. We are getting a lot of support from Government of India, Ministry of Coal, and I will not be able to give exact time, sir, and I cannot give an assurance in the House because, as I said, whatever I say in the House is something, it has to be with facts and figures. But we do expect, in a best case scenario, we do expect that within this year itself, within this year, anything between 6 months to maybe 8 months time, we do expect that few of them will start getting approval for the mining plan also, and they should be able to start the mining activity very soon, sir. But again, as I said, it's all paperwork process. There are multiple agencies involved. It would be incorrect for me to say that definitely it will happen. But the way the speed is going, we do expect that we will see some results. Menteri Ketenat PHE uba renik ton lengdo tongkar ulay thu ikidukot ke yeng dor bar thawaan ka Meghalaya halor ke jingkiu dor jengki pipe ha ka ba pentre da ka skim penbiang jal Jivan Mission Haribhoi District. The cost of pipe depends on the raw material, and when the raw material goes down, the cost of pipe also went down proportionately. So that's why this time, unfortunately, the escalation of price, the price of raw material went up. That's why the cost of pipe also went up, and maybe our contractor will suffer. But when the time comes that it goes down, then our contractor will enjoy that. I just want to tell honorable members that yesterday we have been able to approve the new rate of the SOR, and I hope that this will serve the purpose of our contractors and they will get better rate now. Kajantia Hills Autonomous District Council ne kasngi kala menjur ya kamang tengka baduna khat ar klur kabala wanra hnen kasngi hapo ke yeng dorbar da UCEM Thombor Shiwan ubalong ru UEM badai pet ya kapla tengka ka council. Karkum kamang tengka jong senam arjar arpo hadu senam arjar arkolai lamang ar spa saw klur tam kat ba ka jing khmi lenti ban yo lum kalong shi spa khandai po ar klur tam. Wala ha gajinga tainya ya kane kamang tengka hnen kasngi ki MDC kaliang persha bakan thub yu la khon biam u Andrew Shulai bad u Holando Lamin kiong bakani kajing he kamang tengka na kajing khmi lenti ban yo lum kan sabu jing e ka council na lor ba wat ya ka tulok kinong treru empala ban siu labun benai. Kumshi benta ka World TB Day hini kasngi na kaliang ka office jaka District Tuberculosis Officer West Jante Hills lengba ka National Tuberculosis Elimination Program ni ka thong manrat dengkhong ya kajing pang TB kala penlong ya kajing pensngo thu pat ba da kajing alang lengkot kumju ru kajing lek kai drama lengkot bala shem benta ki staff nurse ka Dr. Norman Turnell Hospital Jowai he MTC stan yaw musyang. Nakaliang ka Dr. EBV Lalu in charge District Tuberculosis Officer haba ajing kran halor kani ka phang kalaong. Yo pi na ong waku ado yo pi ka profit. Ti jo la sama khet pi ka thau. Boy ka ni khet pi ni thau pi dor yu wa duna hen rai hasen ho bon. Ini thau do chong phia pha. Ye cho pi u da yo yo nong. Then nakaliang yung ka program yung iwan ka National TB Elimination Program investment mo ba ye kata ka jing ket khle ha I lene ye kata ka jing ba khle ke jing snyau phia ha I lene ye u le khanang yo pendo ye ka kjat TB te ka nong hai ni ka profit mod save life ko mod yo u ya dai ki bru na ka jing yak te ka ni to ka mat ma invest to NTB save life te ka ni ka daw go ba da em kam ha I hado ka urgent need yo ye le pro chai ke ni ka kjat TB khanang yo poi sha ka thong yo eliminate no TB kam jo ikini ki bro ki bada emi kini ke kujut TB to one pitch kamat
ว่าแม่กามผิวสาวสรมเลนสาวยำแรมว่ายอพี่กันนี่คือจุดมั้งมันต่อยจริงเลยยังผิวว่ายอกันนี่คือจุดแต่แม่กามผิวสาวสรมสาวยำแรมตัววีดีปรูแหละที่ว่ายุ่งวันเซมแหละหับมันเซมพี่กี่มันต่ออุปเชลียงขมัดในเงาอุปนี่กี่ว่าต่อว่าคือจุดคือบีมั้งหับมันเซมขณะกี่แหละเรามันชลอกี่โยบีกี่ดาวไอเตสไตล์โอเปนฟุตตาคงตะโพสว่าดูโบขณะโยใช่Halor ka jing sha keno riu klau ki khun hajar ka soyong na ka jing lektur jong ki hakini ki khendiat singi baladap bandawa weng ye ulung do ka soyong hene ka singi na kalyang ka joint action committee soyong kalawan ban penshai halor ka jing sha keno riu klau da ka babu kelai ka jing keli manu badai riu klau habakran sekila pathai khubor uwe ni ki dekhot ka JAC soyong ula penshai namar hadien ka jing singap kuman na kalyang ka KHADC wat hadien bala pha bon tli ki shithi bat ki memorandum Kimban si ban wan mi pat ba hi dalade ban penpau ka jing dawa jongki henrei klem da poi perkhat bakin sha keno riu klau shu ulaong kadaw ba khmat do ka jing mi jing kulmar ka HADC ka de ka jing le thurmur jong ulung do ka soyong ila ya ru ban ya kendu ring ila bu ya appointment ru klem sim lala shu ban kendu yang ni retat hadu hadien bang ila bu shu ya appointment ru uang bang mla shu ban bu appointment bang ni jadi kita kan rem bang ru kun ki hajar ni hab banwan sapok ke CDC banwan dapat ba dia kata kada ki ke bangi pensai na ke JC ki kun ki hajar jok ki mas ayong kumba ni haka lap thai ki bor haka sauterik banai Februari iba em ilaka jambawa ila kren sai bai ka himan wa amla syu ban pai sak ki mas ayong kandon no sak ki majiran hendrei na kaliang si em padang i dang kren wang dang don ha kalti ben ya pen be dia kan de kapen i lengo yang i kun ki hajar ki mas oyong ha kan okor kom ha wang pada bamla su pen pai nri menta pada wang pen ban badang ya pen be tingi ngi sa ha ngo ngi sa ha umdum dia kan de ke pen pau baka jing trei kam ke jongki kalong kena ka pau ba kim sim ni kata ke jingkit kli baki ong ban yada ban ki ong kita kilong kita kinong Iba khmat ban yada nang taka KCDC nang taka jaj ban rio nang taka khandau kasi apa ori kasi jongi ringim chimyo i kata te kumba la kren ru yangi ba ya kahima nang wa la di nadu usnam arja khatsan la ha da ulung do soyong sa kahima jirang hendrai ba balai ge isi ka kendit ban rio hadu usnam arja khandai hot kade ka bachicha ngi kendit ban rio hadu usnam arja khandai namar yangi idang samla inang he dang san usnam arja khandai Nisiam ya kane, dai bangi nisiam tangi, reki pateng bedang wan rokin siam ya kane, ya kejing termur, ya kejing le torti, ya kejing dililam kejong undo sayong. Ada ngim siam mengiru ke pateng bahadin kan siam ya kane. Ki kli nong senshar Garo jong North Garo Hills kentup ru eki balang ha kejing yalang bar Deputy Commissioner mentaka sengi kila penpau ya kejing persya jongki ya ka Sorkar Jilla ka batmu ban penken ria ya ka Rezubel para CNRD Shadamas. Hakani ka jingalang kini kinong persya kila ay jingmut baka sorkar kamde ban penken ria ya ka Rezubel para CNRD hendrei ka de ban buno da ka baka CNRD block haka jaka ka baka kwa ini siapa agar akin akan रेशु ने इंडिया और दिल्ली को ब्लॉक किया 1952 किसान को अनियाचल और मुसी को अनियाचल तारांबा या ब्लॉक वाले Makanan bahagian yang tidak palingan sehingga saya isu na Barak itu ki khubor ngila poisy ka bakut tat hadu bangin daya syambiang khublai shibun